Let me Friday. Juma ke adela. No, jana la no na gidela. Si ade ti ondo mu. Aye gigi gamba gija gida gidiata. Lakini jo kiende kidelete. Kina ma problem na happy. Jana tuyasia matukwaku ke msemola ugome neno yibo. I'm happy. I'm not ruthless. I'm not ruthless. Ruth? Resistant. Kude kwaziana. Ndizi ni waziti ya Ruthi. Mundo ndizi I'm not resistant. Agine dunia no yemetelemanga ndo mingi. Ina metelemanga na wewe sita. Kutuye kai. The more kindu kimwe kisubiana yani kitono kuthe kwenda tini naika na kuthengesia nae muno. Lesiendo ile. Communication na freedom. Communication na freedom. Ono besyo. Na communication iti kubikia nia. Without one na ukabikia ndo ingi. Ukasizia ndene wa difference ya Mount Martin na yuyu. It's all about freedom and communication. Nicho na hiyo ongelekete. Tena whether kumana sindu imwe bina. Bina ona kuona mundu. Teyutene kimwana kwiza kwira na mwitu. Wambe no mbako mumande. Wemba mau kwa mau. Na kumumanda ni kuthimbaga wo. Ni kuthikwa nunu na kende umwithi aita oni bandu. No thikwa. Na thiu kuthiu ko no azina mo mai akale. No ndo baina freedom. No ndo mai freedom. Yo sinoizu actually nizo tuende ku fight. Tusione. Nye niona yu nina tuende kuongela. Na I think no sika minande freedom na communication. I'm sure. Mbona kuka kwa social media hivi? Nengiti yo kwa social media zo about communication. Communication nenge. Tene ona let you to yone mwe. Tuedukia jo imwe. Na ne mzee no abingwa. Ni mzee abingwa no. Na no zazi ya maubobe. Bega na ibinga. Kwanza wapi wege wo. Bekanaji wakani kama Magabe ondumane kawa. Na ne mauma. Dizi mauma wai. Maleta dia mwaki gonga liko. Ume goka te. Tondo no bibila mundu. Akona tene kwanza kwa imboze. Udo na wanga kwa nyaki go wakina webu. Na yu wakina webu. Kiucha umana maimao ngala memo. Yuni wo magabe kawa. So communication ndia ibo muno. Wambe ngulilika na bumbene nika notwane ndwe utwana wiweka mwetu commit mpaka meza mwe atatu mundu ndera na imani nako muthi mwe atatu ona kwanza muno kanisani na huni we kwa waeretwe na niwe kwa azima ya na mazi okay na munana muno nundu kanothiwe mwete yani no paka mwe atatu bende na ngosi how serious are you people mukanena mukabangithia ukaota namba ekale ukathiukia inyaku hake inya na asima kambo meeting be lakini matukwa ai weza kuona mundu apost asima kao kitu wa Facebook magari ya mwana yao atwanie akona status imendukia tuka married kana lakini ndokelea wazi Ruthi hizi anaweka ubongo ubongo Ruthi anagera ubongo ana hizi anaweka ubongo
na momezu na gitabu okay ni wetikile kana no nandikie post izu ya list ya aume thiana alo kwa HIV lakini asewe inayo joke kojoka mundu kokuna na ya boronja isa na ile joke na niweke aume bana na moni vipi sa isu no iloko na wona ndo so aiso the inai kuona ni kana ni muona in fact you know andu imana inde katika timeline yake ya pages yake za social media mambio download visa iloko neto na ume lakini post na joke post ya zia na joke aneka ubongo wewe gete ti wana digite mundu mugawe mundu muthenge yutu njoko abaya gete mpaka bisa na ne njoko ile no ni depression itiwa ezi nani no na ile hizo tunane na tutinde onena ya mental health na abika abantu ke kulia hii basi you maswani amakuta mundu wetarajia ina mundu lote yani mundu lokudina waga muwau ni wewe lo kwenda na thina wa mesilia kwenda na thina wa mesi lakini yuba bikie bandu wethe yaikinu ne tofauti ndio nezoma ba deputy principal wa Kagumo Teachers Training College go ya Nyeri anaambie kutata kweyo wa kwa kunywa sumu ngai aho ko ania mama mama sembe sibitali niwe o sibitali ezozia kunene ibu balabani kawangwa ila mawangwa deputy principal so ekulia ndo tarajia mundu wa level isue nundo atona kwela my husband kwelita ni mundu kumanda uyoka mundu kumanda uyoka kana mundu te kumanda kindu kika yes undu fulani mundu yesi mundu motianisie you know to bigeta kwa pasa ewe ita na kewe kwanza tuwe kwetie one deputy principal no tuwe kwetie ata eisiana so issue ya mental health ni very serious na you can do kiboneze to realize no mitandao neno you mitandao no ni goma miaka nandu kila kitu nawe taka andu na that no maisema that ite wala kala mundu wetu ye kigu wale kana choko kilo la keiko cheki wa mundu cheki wa kigu wale kana cheki wa kitana cheki wa mundu ekala wingu ekalozia hizi na siendo imoti zote zigwekwa ila toka twatumia toka kwa sibu tobyo siendo imoti zizwekana chondo mbana babanga ndwezo pia ebeke uokona tunezona issue kiendete ba tunaona mwiko huko tunaona mutu mpaka wone sibu zito material of the kemuke material physically wone confirmed mutu yeweke wa basi you know relax yo dianya ba lakini kemuke uzo kama why mundu nako meolongi akoma ai dilimoko ai John wenguno bagoke amulie kingona guyambe yokoma moko mayo koma mwele ndino ndi mundu kwikwatwa yu kana balo kona gumalo ke ndela badwa ite ngale ine mumwelo hele undo kweka udo koma ngaleni kwanza yiki ndukengi ndukakome ngaleni pasta itabanya ndukaikie maundu ndo kuweta notona kona pasta tabebani na nini depression mwene andika inasema hii kanisa itakufa yote ngona we na utisia deno wabeba yona kikumbe wako utaboya muno utonda kwira nimwe kikukinga likwela uwe akaget transfer tukakula ndokaboya kikukuma kwe pasta we